Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yesabatha yasemini ngesihlabelelo samakhulu 224 224. Sizocela Shumayeli uMagcaba wasisiya phambili ithempeli yasola lesihlabelelo inkosi Moses. Inkosi busupha babangcwele.
ngicela inkosi masikhulu Kristu andaze amen. Amen. Leli thuba sizonika intsha yaleli bandla inabashu enhlayisuthu ubufakazi ngomsebenzi emihle nemikhulu eyenziwa amakhosi aleli bandla. Ibese lodwa nelensini ndidelani inkosi imbusise. Manazaretha uma kulolu suku sesikhumbula ungalo zinde. Sikhumbula umvemvelo lemagabha olwehlisa lo msebenzi lowahlisela kubantwana. Wayazi uNkulunkulu ukuthi wenzani ngoba ibandla la kusasa. Olunye usuku ithi inkosi inyanga izulu. Ithi ayazi kwenze njani babamkhulu ngoba lo muzi waseJudiya ufani neminye imizi. Ithi inyanga izulu Manazaretha akazi kwenzekani ngoba lo muzi uwona wodwa onengilosi eyinkosazana. Yonke imizi kaBhombela inemizi ingilosi zakhona zingezesilisa zingamadoda. Kodwa yiwo lo ngakho ke Manazaretha anokubheka ukuhamba kweneJudiya ningoni ningayikhadla lengilosi ngoba inolaka. Lo muzi kimi Manazaretha isikhumbuzo ngangino nyaka kodwa cishe ngangikhasa noma ngangenzani kwakukuwo lo muzi bantwana baNkulunkulu. Ithi intombi engizalayo wasithole umama ngahamba emhlabeni uthi bengena edokodweni khona la eJudiya ebeze bekhuluma sebephuma bethi uma sithola kaze ngaboyi lengane ayisekho emhlabeni. Bekhuluma ngabantwana baNkulunkulu lo muzi wesikhumbuzo Manazaretha ingcwele. Kwathi intambama sokubuya ngishimgidi usuku lonke ngilele lapha edokodweni kwayiwe enkosini ilanga ingaphakathi kwathiwa ingane kaMshumelo ingane kaMkhonazi kabheka uzulu ayisekho emhlabeni. Kwabumamanzi namafutha ngaphakathi wangasagunyeki imhlathi ihlangene kwahlika khona lapha ensinini wangivuza uShembe Manazaretha. Bantwana baNkulunkulu siyakubonga nyanga izulu, siyakubonga thime lenkosazana, siyakubabaza nyazulo ezulu kukabadela uphambo kwethu. Uma sikubona nyazulo sikhumbule labo mama ababethu esabeka uzanemkhosi. Siyabakhumbula labo mama naze babesho njalo. Ngoba nje walula eJudiya UNYAZI luza nemkhosi emkhulu yabangcwele neingilosi ilapha eJudiya izodumisa UNYAZI lezulu Manazaretha. Ingakho sithi yasabeka ngeke simsaba omunye umuntu ngoba nanga amagcebe eduze kwami njena ngizomsabuza nani yena uphethene esandleni. Ngoba nasa somusa phambi kwelesi UNYAZI lezulu Manazaretha. Ithi lensizwa umvangelo ngisuku isiqala lomsebenzi sihola. Ithi le NABACHU yakhelwe ukuba abantu bamaNazaretha ukuthi bahloniphe, bakholwe, balalele bese bemsaba uNkulunkulu. Isho njalo lensizwa abantwana baNkulunkulu asisaba UNYAZI kodwa wonke umuntu lapha kufanele simhloniphe ngendlela efanele ngesigaba sakhe kodwa bese siyamsaba uNkulunkulu ophambi kwethu. Amen. Ngisimkhosi omkhulu engelo sidumisa yena Manazaretha. Sifuna abantwana abakholwayo ufuna aManazaretha abantwana emunye abayinkanyezi akhanye. Ulusuku khula ngenkanyezi eyavinjwa yiqoqo limokholokholo lilimbi likasolwa ukuthi iyakhanya kanti wena ukhanyelani la iphimisela ngamathe lithi ukhanyelani yazi amanzi te kodwa iqishana. Sifisa abantwana abanjalo abohlambezana nonke izimo zomhlaba kodwa niqhubeke nikhanye abantu abasha nibe inkanyezi kuleli bandla niyakhanya kuShembe kuphela nikhanye ngisho emakhaya niphuma kubo nibe zinkanyezi ngaba amaxoxo nona aba wo3 star yonke into enkulu emhlabeni ikalwa ngenkanyezi khona o3 star khona o5 star khona o7 star abekho o3 frog ixoxoke ifrog ngesingisi inkanyezi star ngesilungu. Manazaretha ingcwele ngolunye usuku ithi inyanga izulu baba mkhulu wabiza umamashe wabiza ingane wathi azigide Manazaretha
wathi ayigide uthi ubamkhulu Nazaretha ke umthandazo wangempela sokuyiwo lo wokusina ngoba la ethempelini awusekho umthandazo kuthi ukuthandazwa kube khona othi umunye sengathi umacabanga afa uthi bathi akekho umuntu othi mesemgidini esina acabanga umthandazo ukuthi ungathi ngakhona umuntu ofayo. Siyacela abantwana baleli bandla nikufunde kuyikho nifunde inhlonipho nilalele nithobe siyafisa ukuthi njobe izimo zinje ningangeni kuzo kodwa abantwana baleli bandla ababambane sibe munye phansi konyazi lwezulu Nazaretha. uNkulunkulu lophambi kwethu Nazaretha leli bandla lakhe kamnandi ngonyusuku bamkhulu engenisile abantwana baNkulunkulu emzini kaBhewu ngapha eNdwede uphethe ishumbu lakhe usuke emfuleni kuthi umbombela mayifikile ngisho intombi zayishiya amasoka leyingodo zishiya abakhonyana bazo Nazaretha kuthiwa khona insizwa ayifuyile inenkomo umnumzana kwaMchunu kuthiwa abantwana baNkulunkulu betshende isihambile ingodusi yakho ithathe lo mnumzana ohlala kwaBhengu kuthiwa yathatha induku ezimbili insizwa yamhlangabeza ubhombela usuke emfuleni ephethe ishumbu lakhe lamanzi athi yasho ngathini mangushaya yamsikaza wathi ubhombela usungishayile Mchunu usungishayile Mchunu ohamba Mchunu abuyela ekhaya kuthiwa lalanga ingalo asikaza ngawubhombela kuthiwa nje beneyinkomo wayikhipha inkabi ethambana ongcela intethelele kuphakameni uthi babamkhulu hawu Mchunu uzoyithela intethelelo ngenkomo yakho kodwa wena ngeke usasinda sekusinda izingane zakho wahamba emhlabeni siyabonga lezulu namhlanje inabashi na 32 years 32 years ukuphikelela abantwana baNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu master wamagwala uzofa asiqine sikhanye nje abantwana baNkulunkulu singaba amagwala mohle eqinisweni ungabi igwala ngoba uNkulunkulu uzokuvikela. Siyabonga Nazaretha siyabonga nyazi lwezulu sibonga nje insizweni nezintombi esibambisene nazo bakhona nkosi abagcotsha amakaba right nyazi lwezulu akhona bagoja bakabarathi abasigonile uNkulunkulu abasifundisayo indlela yokuhamba abangalo nomsebenzi wakho sengathi inkosi ungabakhumbula nemndeni yakho ikhumbule ngazilwezulu selukwehlela ngezandla suthi sibambe nje kahle ibe nokuthula singene nje kulokho esikuthunyiwe ukubabaza uShembe. Izinto zaleli bandla zinabantu abadala noma ngabe uzweni noma ngabe uthandani ungakhombisa ukuthanda uNyazi uzulahlekelwe inhlonipho bona ukuthi uthanda uNyazi. Siyacela NABACHU nithoba nje phambi kwaNkulunkulu sibabaza uShembe kuphela njoba simbabaza Nyazi lwezulu uNkulunkulu akekho umunye ngaphandle kwakho bese besha bathi kodwa izitha zakho Nyazi lwezulu ziyezilikhiphe zithi kodwa sobenze njani omkhona sidale NABACHU ngoba bona uNkulunkulu engcwele makugcwele ihholo omakhumba manje omhlaba zithi ingane mina nginuNyazi lomulungu holayo mina ngihamba noNyazi izitha zakho Nyazi lwezulu ukuthi azife angazi phoko bani ziyebuhlelo baze kathani Iziphoqo ubani si wayidala uShembe lenti NABACHU inyanga ezulu wayikhanda sisemva koNyazi silandela uNyazi asibuye nakuphela ngoba bonke labantu abalapha sihlangane ebuhleni akekho afika azomunye sonke sasize kuShembe uyethi sizomlalela esizomsaba ilona eseza ngayo ebuhleni. Amen. Nkosi busisi la angenewa
Ngiphethe inkosi enkulu yasebuhleni. Ngisukumela ngisukumela indaba entsha. uNkulunkulu yakulunga engambongi. Kuhamba umshanami uzalwa udadewethu omdala. Wahamba eRoots lapha esikoleni eGramstown athi seGqeberha. Usuku usalelo 2 hours ukufika ePE. Ubefunda khona efunda izifundo zobudokotela. Wayese ebhala nje kuma status akhe. Uzalwa ngoDisemba umthetho wakhe. Kodwa esebhala ngama status akhe wathi uyazalwa. Saxakeka ke thina uthi lengane izalwa kanjani? Bayifakela imali, bayifisela izinto ezinhle abantu abangazi ukuthi izalwa ngoDisemba. Uthe inkosazana engikhuluma ngayo, kaShembe ebihlolwa ngoJuly ebuhleni. Lengane isifiselwa yafakelwa imali enza yonke into. Ntambama isiyabhala athi ngingadlala nina la. Ngalindi indaba kaDisemba. Ngilindaba kaDisemba mina ngizalwa manje. Hayi wahleka lokho abantu. Ekuseni ngakusasa yatshela abangani bayo khona lapha eRes. Yathi bangani bami sihamba ke manje siyo celebrate usuku la. Baxakeka nje lapha bathi asinamali. Wayikhipha yena ambeni kwezona. Wayikhipha yena uthi ambane izitolo bala izitolo kwalungiswa. Wahanjwa koyiwa eBhishi uyolungiswa uyocelebrate lolu suku. Ayeke base befika eBhishi lapha nabadla baqeda bangena eBhishi. La ehlala la eThekwini uze wahamba wayofunda lengakazangena olwandle. Wasithusa nathi ukuthi ushone ngolwandle kanjani. Awu ingane yahamba ingane yabona phambi sesandla yahamba yosithela yasithela. Kwathi kufuna ababhekayo abekho laba abatshuzi bafuna bazawuthola la kwenye indawo ngoba bhukude indawo engabhukudwa kuyo. Kodwa kugcwele nje bhukudwa nathi sathi sifika nje somlanda safika kubhukudwa. Kodwa bekho abantu abagadile. Hayi kuphumeka ingane sekumuncu kunjalo lifike ke nathi kithi ucingo. Hawu ingane sishonile ikuphi kushiwo. Sengithumela umshumane uNdwandwe asemlazi. Angazi noma ngokuthi uyi-2-in-1 wakaZulu wasemlazi. Impondo Zulu. Mshumayeli angisakwazi ukusondela kubaba ngicela ungibike lapho bengiyisa ngizogida ngumuntu othanda ukugida insizwa ngisho njalo ngoba phela mongawuthanda umgida wensizwa. Insizwa ziyangazi emgidini. Abusenjube nami sesikojini. Bengisezi lapho sekushoniwe ngicela ungibike lapho kubaba inkosi yeAdams. Uma efika umshumayeli uNdwandwe bika kubaba uthi ubaba ingane iphumile nolwandle. Unyazi lezulu lolihleli. Uthi uNdwandwe iphumile. Uthi hayi kulungile inkosi ebabusisa. Hayi kulungile ke sivume ke uNdwandwe sesitshelile udaba. Kufanele silapha 14 hours ukudrive yakho. Bese ngifuna imoto nje komunye umfowethu ngoba nginayo umngane angazi ukuthi umuntu osondele kumina. Anginayo into umngane. Ebese nginika le moto bese ngihamba ngiya eGqeberha. Ngishayele umsombuluko kuthiwa lengane ngolesibili bayingakhishwa ngale emakhazeni kahulumeni izoshiswa noma inikwa amanye amakhaza. Ngoba umakhaza kahulumeni amgcina isikhathi eside umuntu. Ebese ke sihambe ngomsombuluko ngo2 emini sifike ngo5 ekseni. Ngishayela ngedwa la khamba noma singcwabisane uzokhipha ingane nodadewethu uma wengane. Sihambe siyofika lapha ya. Masifika sami seRes basitshele yonke into mase sihamba semakhazeni sihambe siyomemeza ingane ulwandle sibuye nayo. Angithi asike isikhathi sokuthi ngilalile nokuthi ngiphumlile. Ebese siyasuka futhi ngo2 isikhathi esiqeda ngaso wenza yonke lento. Sesiyabuya. Sizanenwa ngiphumlile. Sisuke ngo2 ngale ngagcina endaweni ekuthiwa ikuqumbu. Khuluma lo UNYAZI lapha phambi kwethu. Engabe kuthiwa ngikho kwachitheka yonke into. Ngagcina ukushayela mina equmbu ngiphapha eMountain. Ngavuka ngaqalaza bengihamba nabo ngabaqalaza udadewethu lo lokho yana. Ngababuka ngathi babhekile bona babothi ngilele kudala. Umzimba uvumi.
kodwa uShembe wayibamba yena imoto amabhenda lapha ngishawa la eMelmont la kuphela khona imoto wamangala khona wakho kusho umgwaqo la wakho khona umgwaqo angikhuluma ngento ongafuna uyibona la wakho khona umgwaqo ufuna uhambe ngendlela angazi ngadlula kanjani lapha manje sehlela imoto elive umusuke imoto elusuku ehlele oxted lapha lapha ukuthi imoto ihambe kanjani angazi ngikhuluma indaba obukhulu kaShembe ukuthi umshana wami yebo sambeka kodwa uShembe wasave ukuthi asibeke umshana phela ngoba kunidumbe izintathu ezasezulala ngaphezulu kamshana ngiyayibonga lento enyazini lezulu kakhulu ngoba angazi ukuthi ngabe abantu bathini ezweni lakithi uthi uShembe wani lo kanti njengamanje uShembe muhle ezweni lakithi ngabe iyonto efunakalayo le yangabi mumbi ingabi njengobula uphumlile abantu kukhona ke into embi kwesinye isikhathi sengihlala phansi khona into embi eyenziwa abantu bahambe bayohlala ngomuntu uShembe ohlala ngomuntu angabe inhlalisuthi noma abe ibandla lohlala ngomuntu kumshumayeli agcine senomuntu angamfuni abafana umfana uyaphuma ke uthi uSipho lomfana uya koshaya inyoni ngikhuluma le ndaba nje ngihlale phansi uyoshaya inyoni umfana ayishayish izimhlule abuya leza ungena nje egcekeni avela bona idada lapho kwala ekhaya shani lahle phansi kanti ulishaya nje okwentombazana udade wabo kumbukile wathi uSipho ushaya idada lakho wathi uqina umtshela ugogo ngizokwenzela noma uzokwenzela noma indoda ayikhetha ngizokwenzela yona kwenzela noma wathi awukulungile thula lashona ilanga wathi ugogo wemzukulu wami esho intombazane phela yona epheka wala ekhaya washa izitsha wathi lo Sipho wathi uSipho ya wathi geza izitsha wathi lo hayibo wona intombazane ekhaya wathi idada washona khona uSipho wayewasha izitsha wazi isazelo sakhe wayewasha izitsha uSipho wayewasha izitsha waqeda kwahlala kwathi nya mase kufanele kuphakwe ndodakazi yebo gogo phaka siphakele Sipho ngokwazi isazelo uSipho wasukuma wenza kushiwoyo sahamba isikhathi yenzeka lento noma kuyowashwa abize lo Sipho wathi ngelinye ilanga umkhulu omkhwenyana lo gogo wathi sohamba nawe wena ndodakazi wena ndodana yami wena mzukulu wami esho uSipho siye nawe kohola sizothi mase siyabuya kohola sibe sizile ekhaya yasho kanto into entombazana ayizoba mina mkhulu wathi lo hayi umkhulu ubize mina wathi dada washona phansi ke lo ngoba uyazazi isazelo sakhe yaqoqa intombazana yahamba intombazana yaya esitolo uthe ngesikhathi ihambile wasala lo ugogo nogogo uthi ugogo weSipho yini lekudlala mntana ngoba ngiyakubona ukuthi khona into ekudlala uthi akhokhayi mina right nje kabi anginankinga hayi sengihlala nawe isikhathi eside ngiyakwazi uShembe usehlale nathi isikhathi eside usazi kahle sonke uthi sengihlale nawe isikhathi eside ngikwazi kahle ikhona into ekudlayo uthi hayi khokha ngiyaphinga uthi angeve ngoba unenkinga igada lami lo alishaya uphuma boshaya nje uyazi into wathi hayi ngiyayazi le nto le ngimela iwindini ngikubuka gogo ngomshaya uthi awukushayela intendela kanje kwakuhle ke wamhaka wajabula kwahlalo kamnandi babuya laba ya uma befika laba sebefika la lishona ilanga sekufanele kwashwe izitsha wendodaka mzukulu wami esho intombazana uthi gogo uthi washa izitsha uthi ke lo Sipho uthi uSipho ya uthi washa izitsha uthi ke uSipho hayi ngenze lo uthi lo idada athi lo likagogo ungaboyenza into yohlala ngomuntu komunye kanti uShembe useyayazi osibusele kuzweni Selwe izibopho awe mkholole dolini yadinga awe yeselwe
Ngiyayibetha inkosi enhle yamaNazaretha unyazi wezulu. Amen. Ngumntwana wakamkhwanazi emzini wasempuza. Amen. Kunencwadi ka40 Hlabelo verse 1 ayifunda uzoyifundela nje noma ngayibuki. Ithi Thixo sizwile ngokwenza okwenza emhleni yakho yasendulo. Indaba ithi Thixo sizwile ngokwenza okwenza emhleni yakho yasendulo. Amen. Siphanga mkhululi wethu. Siphanga Thixo wethu. Siphanga Chibi logeza izono zethu. uNkulunkulu omuhle siyabonga Nkosi ukuguqa phambi kobuso bakho. Kunabazali bami Nkosi, intombi endala zakithi Nkosi, ezakubona Nkosi emhleni yakho somqalo endlela. Zikhona nje ekhaya ngishile Nkosi. Namhlanje Nkosi zithatha ungwena Nkosi. Zasitshela Nkosi ukuthi wena Nkosi awupheli. Zasifundisa indaba yakho Nkosi ayipheli. Uthi ugogo ngolinye usuku waqhawulana nawe umqalo endlela. Uthi wayephethe uTiki. Uthi wawufele iduku eThembalimbe. Uthi bahlala ufale iduku leNkosi yamaNazaretha. Uthi wasumqhawula ugogo wasumqhawula ngalosuku uthi behlale bezonikela bonke bephethe uTiki. Ngiyambongela lapha khona ugogo. Ukhona sezela kamthetho. Ngiyambongela. Ngiyabonga Nkosi namhlanje Nkosi amkhumbulile. Uthi wakuzwe ngonye usuku umemeza. Uthi ubophe ihliphi Nkosi yamaNazaretha. Uthi wasushaya ikhwele inkomo zilima phakathi komuzi waseThembalimbe. Uthi washaya ikhwele. Uthi uma uqeda ukushaya ikhwele inkomo zayijika semthami zibuka wena. Uthi zihambe inkomo zihambe bese ushaya ikhwele Nkosi. Uthi bese ziyaphenduka zonke kanye zishiya amakhethe ibuke wena. Uthi waxakela ukuthi lo muntu onza njalo oshaya ikhwele bese zonke izinto ziyamlalela. Umuntu onjalo. Size uNkulunkulu ongafani nabanye abantu ababakhona. Size uNkulunkulu ongayikhuluma inkohliso. Phakathi komuzi wakithi empuza wayisweva labahleke nawo mfundisi uDube wayesha njalo wathi befika sempangeni wayesebuka iphalishi wathi bathe bamqalandlela wathi bathe bami wathi thina bese siyakhona asikulahle ukudla. Uthi waxoshana bathe bami uthi baxosha obukhosini behamba naye inkosi yamaNazaretha noThabethe. Uthi baxosha ukudla bahamba base befika edolobheni eChurch Bay. Bafika eChurch Bay wayesehlala kunesibhedlela esikhona lapha eChurch Bay esikhulu esimhlophe wayesemakhola kwakunehlahla esikhulu lapha. Wayesehlala khona wayehlala wabuthisa esephumulile nabantwana bakhe ayehamba nabo wayesebuthisa uthi bambona umqalandlela eqonde esihlahleni wayesegubha ngobhoko wayegubha base bambuza bathi wenzani umqalandlela lapha. Uthi wathi bathe bami hawu bathe bami uthi wangihlezi la ngibone lokho ngigubha uthi ngifukula esibhedlela. Uthi siyangifukula esibhedlela uthi sathi ngiyahlala ngingakwenza isikhwele ngobhoko uthi siyangifukula esibhedlela. Uthi siyangiphakamisa esibhedlela usiyangiphakamisa uthi bathe bami anobheka. Uthi wayesewela ngaphesheya kwesibhedlela lapho kunesibhedlela kunesihlahla khona. Uthi wathi bathe bami anobheka ngohamba lesibhedlela lesi kube esabantu abamhlophe. Uthi kodwa siyagcina singabantu abamnyama samaNazaretha. Abamnyama bangena esibhedlela manje babeyangena lezikhathi eziphambili. Wayesewela ngaphesheya ubheka namhlanje basebadla lokudla bekuphethe lapho ubheka khona lapho abadla khona seno KFC. Sinayithinda bashebe. Singamfanisa lobani ushebe. Kodwa lekusathane. Kwaku 1932. Size uNkulunkulu ophilayo. Sofuna uNkulunkulu ophilayo. uThixo ophilayo ezwele ethize kwake kwenzeka abantwana bakhona benenkosi yabo bahlala labantu nenkosi yabo kwase kuthunyelwa inkosi yasicela ingceku ubayitshele zonke izakhamuzi bonke abantu bendawo ukube behambe beyovuna. Thoba hamba labantwana laba bathatha amaphakethe bathatha amaqoma
bathatha zonke izinto beyothela inqola balini. Bavuna bahamba bothela inqola balini. Bavuna bothela inqola balini. Abanye babo basebebona Nkosi wangathi wena udlala ngathi. Bahamba bavuna babuye nabaqoma abo bengaphethe lutho. Bathela inqola baphethe utho, bathela inqola baphethe lutho. Yayisigcina inkosi yesizwe. Yathi lungile abantu abami. Hamba niyovuna futhi. Bahamba sebekhathela abantu, bengasafuna abantu. Bahamba bavuna abantu. Yayisithi inkosi yesizwe bangathi salutho abanye. Yayisithi inkosi yesizwe kulungileke lokho esenikuvune manje sengokweni. Bahamba abanye bengaphethe lutho. Bahamba abanye baphethe utho. Bahamba bavuna encane baphethe kancane. Sizakushamba njalo njengoba kuyisabatha uNkulunkulu njengoba silapha usazi inhliziyo zethu. Uzosipha ngokulingana kweinhliziyo zethu. Inkosi usenikuzwile. Kanti umuntu uyisiwula. Inkosi yakithi ebuhleni babaNazaretha unyazi lezulu. Umfana wasemangadini lo omshumayela ethempelini laseSiphiwe eMkhambathini. Jehova nyazi lezulu sifanga wakho Nkosi yamakhosi siyacela ukuthi okhokho nobaba omkhulu wethu uguqa wethu lapha kube kuyabakhipha esigodini sosizi. Amen. Ngoba SHEMBE nyazi lezulu uphelele uThixo uvele ezulwini. Lapha ezweni lakithi ugula ugazi lami megula aza makumbamba lokugula bese vuvukana umuzi wakhe usemncane athule nje abe umuntu ofile wagijinywa uatwayalelwa zonke inyanga wayalelwa ngapha zayihamba nenkomo ikhona nje esinye isithole esakhe ngwakithi sihamba siye enyangeni yasimukela inyanga ngoba yathi izokuqeda lokufa kodwa ayibange iqeda. Kodwa nyazi lezulu usenyameni yakhe emzimbeni wakhe wesithathu Nkosi. Kwakukahlongwane emzini osebhobhonono lapha khona Nkosi ewakho lo anti kolesine kwathi sekuthandazwa waphuma efodweni Nkosi amafodi emathathu kuba abamkhulu uNkalwendlela inkosi ilanga kusekwe inkosi nyanga ezulu waphuma efodweni Nkosi wakhuluma naye bukhoma nomzala wami wahlala esihlalweni Nkosi wakhuluma naye wamuzwa uma wakhe ekhuluma ngesikhathi kuthandaza wathi uyamphebeza ngesandla kodwa waqhubeka wakhuluma yena inkosi wengayiboni kodwa ingane yakhe ibona inkosi. Ithi inkosi inyanga ezulu mase kuphunywe la otshela uma wakho ukuthi iyani la niyakhona kodwa ngolesibili ngidinga izivele la ngikhona ngoba inkosi umhlangano osezivele. SHEMBE umafunda kude khona inyanga ababeya kuyona SHEMBE wababona bengakayi usacabanga ukuya uthi iyani la niyakhona kodwa ngolesibili ngidinga izivele la ngikhona. Mina nawe noma singayi ebusuku kodwa iyasibona ngoba yakwazi ukumbona umuntu esacabanga ukuya ngakayi nokuya. Ayikhuluma indaba sekuphunyiwe baya ubaba kamvangela umgwengwe ukhona umvangela umgwengwe osanda kuhamba baya kubakwakhe washo wathi ngempela ngiyahamba ngezivele ngolesibili
bagibele eThekwini begibele ibhasi bephikelele khona ezivele. Kodwa kwathi kufikwa lapha umuntu oyegula ngendlela esimanga kwabikwa sekubikwa nje umuntu ophilile ngoba waba unyathela khona ezivele kwaphela lokho lokufa. Amen. Ngikhuluma ngale nsizwa isikhaqa sensizwa manje inomakoti nezingane ineyimoto isebenza kaToyota. Ngawe SHEMBE NYAZI. Amen. Ngiyayicalela Nkosi yezulu nomhlaba ngoba isizema sensizwa ingaka nesihlupho sayo. Kodwa Nkosi yamakhosi amandla okuza kuwe baba ngoba iBhayibheli lakho lela SHEMBE ngiyayicalela lensizwa njalo bonke. Nkosi uyazi ayikho ngisho kule group enikele ngathi ilethe imali esitokofela ngoba khona bafika ngoDisemba nesamba semali engathi bazonikela isitokofela. Yena ke khona lapho ngoba uyaqala unyaka uziyophela kodwa Nkosi iBhayibheli lakho ngiyacela Jehova Nkosi yezulu nomhlaba engathi ungaze uyikhumbule ngoba Nkosi uphelele uvele ezulwini uSHEMBE isimanga kuphilwa mahala lekhaya kodwa inyanga likhopha inkomo abantu bangaphili. Hayi uthingo lenkosazane ngo2009 ayizinto zingishayile kukuve ngiyiphethe license code 14 emsebenzi ubheda kumnyama ngoba nakhona ngo2006 inkosi yafika ngile Free State ngenza yona ilicense ngo20+1 ebusuku yathi mntana wami iphoyisa kuzolala masuye emapalini uzobuya nayo ilicense yaro la kathathi truck iyaphambili iyakulola iphoyisa lebhala ababengibukela sasifunda nabo basho irolo lokuqala bathi awafeyile yarolo kwesibili libhala iphoyisa ngazi ibhalane ngoba kokuyisikolokolo ozongena lo reverse yahletha one time yaze yongena emapalini ngabuya nayo ilicense. Ayibonga Nkosi zangixaka izinto zangikinya umsebenzi awutholakala ngakulona uthingo lenkosazana ngoba isimo sasibheda ngangiphethe ishumi uSHEMBE ubheka uthando ubheka inhliziyo ngafika ngabika ngeshumi ngathi Nkosi yamakhosi angisebenzi kodwa ngine-license code 14 lathi uthingo ngicela uSHEMBE akupha umsebenzi omuhle onemali banginezitha ayiqeda kulo 2009 ngangena ngaqashwa iwarehouse ya-African Pay namanje ngisashayela khona. Hayi imali ikhona Nkosi ngiyayihola wangipha angisho niboleka hayi wangipha Nkosi isula mina kodwa Jehova hayi wangipha. Hayi 2013 Nkosi yamakhosi size nomakoti wakithi la emndenini engayitholi ingane iminyaka isu7 kwazobika esiqalweni sobukhosi. Hayi namhlanje uphethe intombi Nkosi ayithola ngokusuka kulomuzwa la eJudiya alikho igama engasaqanjiwe lona kwesebizwe ngawo wonke amagama kodwa ngokufika kulesihlalo sobukhosi wabika ecela ingane wayithola intombi ayinti yakhazimula. Hayi le ikhukhulu bezikhona SHEMBE NYAZI lezulu ezweni lakithi uyikhombisile ukuthi uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Wathi mawubhala umngeni wathi uma ubohla kwasekuhamba ingane ithi uyawena noyise yasiyamuka emngeni amasonto azamathathu ngatholakala kwandiza ibhanoyi kwabheka inhlambi kwenzeka yonke into kodwa baze bathi abantu anike nizame naManazaretha ayothandaza lapha mhlambe khona okuzokwenzeka. Hawu NYAZI lezulu ayibakubona ukuthi uJehova uphelele. Saya kolesithathu bangcwele sathi masifika sathandaza sibiza uNYAZI lezulu sathi masiqeda ukuthandaza sathi vuka umkhalela uZulu sagida saze sakhomba amanzi sathi masikhomba amanzi basho bathi selifikile uNYAZI lezulu kusho abantu abangakholwa Jehova sebekubonile kodwa wafika sihambe khona ngolesithathu wafika khona Nkosi emndenini wakhona kubona abangakholwa wafika Nkosi ngolesihlanu wambiza ugulwale ingane wahamba naye ujikajika uhamba uphakamisa amatshe uthe ufuna ingane yakho yabhekwa emgedeni ehamba neNkosi bafona sezwe indaba yaleso sibonakala ukwenzeke kanje kodwa iyayigama alikhipha inkosi yathi kulukhuni ngesonto sahamba senze uvuka nathi yathi mayixoxa indaba kwasuka umsindo endlini kade lo baba lo wenza isithembiso ukuthi makulotola ingane yakhe njengoba engena amandla okulobola kodwa makulotola lengane uzothatha inkomo ayinike umkwe wakhe zonke kwasiyazidla inkomo kanti bathi ukuthela kwasekuhamba ingane kodwa ngoNYAZI lezulu saNYAZI lezulu siyacela uhambe nalomndeni manje nihlangane niyoyikhipha lengane kwawu9 kwenza uvuka nathi kwathi ngo2
yayisitholakala ingane isintanta ngamandla akho nyazi lezulu osusele kuzwini sobonana Jehova ongumalusi wami Baba nyazi lezulu uThixo Shembe awehlula lutho ngiphethe eShembe nyazi lezulu indaba wangenzela yona ku2012 abanye abaningi ngiseqedwe isikole abanye abaningi bayazi ukuthi hawo mongena lezi ikhungu eziphakeme abanye baphasa kahle ngo60 ngo70 mina nyazi lezulu ngangenzela nje ukuthi ngiqhubeka ngangenzela uthisha ukuthi umsebenzi wakho ube lula nje ngithole nje lo 50 ngamkhathazi nyazi lezulu khona abagqila zothisha kuthe nyazi lezulu sengifuna isikole lapha eMangosuthu kwathiwa ngoba mfana wena ke awubagqila zothisha uzongena kwi foundation course le foundation course nyazi lezulu idinga abantu abawu60 phezulu kwenkumbi negidi kwathiwa sifune ngomsombuluko ngahlangana inhlayisuthu athayi ngicabanga ukuza ngomsombuluko ekusena hayi inkosana lana khona la zala la khona Shembe kula ngathi ngiyafika number 100 awungathanda uthi ngiyosithola isikhala la kanti ekhaya ngihambe sengigqabile kuyaqhatshwa la ekhaya ngamafutha ngafundisa ubaba akukho kunye sikwazi amafutha nje kuphela sengigqabile ngancinda ngamakulayini bashaya umsombuluko nyazi lezulu number 100 mengibuka ngamehlo waqala ukuthi abaphase ngo70 ababuye eceleni zahlungeka engabotha uShembe ngathanda ukuthi awuShembe ziyaphela ikhala sengilalela ngadliwa amakhaza kwathi laba abaphase kangconywana abangena wajabula ngapura ukutshela kanti ikhona indaba ephakathi bangenise abantu aba-extra siyahamba kulayini nyazi lezulu yamemezi lecturer ithi hayi ikhala eseyisele manje ziwu5 ngithi ngiyabala mina ngunumber 6 ngathi awuShembe uzwenza njani awungaqhuba athi hayi wena mfana wehluthu noma selingaphuma thina ikhala sesinazo zinhlanu awungathandaza lokho indoda iyakwazi uqinisela noma kufunakala isobho nami ngaba ileyo ndoda nyazi lezulu aqinisela nje ngashedeza the esafika lo mfowethu lo osewu number 5 se register number 4 wavetane nyazi lezulu
walala. Yeah. Hawu. Ulele angiboni mina lo ngithandaza SHEMBE NYAZI SHEMBE NYAZI. Wathi awu number 5 siyamcela. Hawu ngayiqhweba inhla nami sithi yayinuka isihlahla sithi ayishukile NYAZI. Futhi ayisidawe sona nawe wena NYAZI. Ngathi ngayiqhweba NYAZI tha uyafuneka lapha. Yathi ungiyeke na ngilele. Wathi hayi ngoba lo uzodlala woza wena number 6 uzongena. Ngathandaza wathi sekubhala NYAZI. Ngithi ngaphaphama lethu yathi wathi qedwa nje uthiwa ngema yabiphaphama. Ngasithola kanjalo NYAZI isikhala ngangena emangosuku. Ngunjiniyela namhlanje laZulu ngenxa yakho baba. Indaba yami yokuqina NYAZI kuthe sengasasithola isikole. Sengasakuthola umsebenzi ngakho ugqoka kabheka uNYAZI. Ngathi baba sengifundile baba sengicela umsebenzi NYAZI wathi hayi osikusisa. Lo ngene uqinga NYAZI uthi uyafunakala ngomsombuluko kwi-interview. Yaziwa nge-interview bangcwele uyoqoqa isingisi usayini usibeke emashalofini wenze sure ukuthi umlungu uyakuzwa kahle kwamekuzuma uyoshawa ihimsay kanti awufune umse ufundile wena. Safika NYAZI kwi-interview number 2 nakhona lafika indlela zosi-interviewer yazi ukuthi siyahlala lo ngene ucingo angazi lafunakala belandiya lathi hayi excuse me sir laphuma. Lathi selibuye lathi hayi ngiyaphuthuma hayi ngoba vele wona yabona ukuthi yawazi umsebenzi lethi HR igqalisela usutholile umsebenzi ngawuthola kanjani NYAZI. Angibanga na interview NYAZI ngenxa yakho. Sithembe wena NYAZI Nkosi kusenikuzwile. Wena ufanele ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uNkulunkulu uNyazi lwezulu. Ngingumlondi wakaMagubane eXhobe eSandanezwe itempeli engithempela kulo kuthiwa isensuka ngihlale. Amen. Ngizocela ukubonga kuSHEMBE kuNkulunkulu uNyazi lwezulu. Ngisaguqile bese ngicela ukuguqa kwami kungaphakami isono.
ebese ngicela Nkosi namathamba kaMagubana ngembetheyo la engawazi khona ngale kokufa Shembe ahleli kabi ngicela Nkosi wakhumbula bese kukhanyeni. Ngizobonga kuwe Shembe umsebenzi ongenzele wona uNkulunkulu omkhulu. Ngingumuntu nje kepha Shembe ngibe ile ndwangu yakho Nkosi oyikhiphile odakeni wayifaka ijiki wayigeza Nkosi wayineka yaqhama. Wafika Nkosi kumina ebusuku ngilele njengobusha ehlabelweni sakho somthandazo uthi uboyiphatha kahle indlela la kuyo ukuze uJehova angacune ukukuza kuwe ngephupho. Angazi noma Nkosi ngalelo langa ngangiyiphethe kahle yini kepha Shembe wafika. Mawufika Nkosi ngibone ngathi ngiseDanhauser eNewcastle ngokomoya kodwa ngenyama ngikaze ngifike khona kodwa ngalelo langa ngangilapho Shembe. Mangifika Nkosi uthi mntanami sawufikile ngifuna ukupha imoto enkulu kakhulu ka2 million kodwa ikhona imoto engizoqalisa ngayo ukuthi uyigibele ngifuna ukukunikeza iBMW i3 series emhlophe kwakusho wena Shembe. Lo BMW kwathi kuDisemba ngase ngithatha umnikelo ka100 rand ngayonikela eThempeleni ngathi Shembe kwakumhla ka10 ngathi Nkosi sengicela ukuyamukela le moto owangithembisa yona owangipha yona kepha ngicela Nkosi namadlozi kaMagubane mawusungibusisile angenqabi. Ngathi ngilele ngalisabatha kade ngicela kunikele eThempeleni ngabona isalikwazi sikhuluma namakhehla amabili babekhuluma ulimi ongalazi kodwa ngalizwi igama bathi siyavuma. Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngoba ngathi mase ngehla ngekhaya ngomhla ka22 Disemba kade nginikele kuwe mhla ka10 eThempeleni iBMW i3 series emhlophe 2019 model kwakushona Shembe khona. Yabonga Jehova. Yabonga uNkulunkulu ngoba Shembe ngigezwe nguwe. Umsebenzi Nkosi ongenzela wona omunye Shembe ngicela ungifihle madimoni nangaza ngifuna ngoba ngumuntu nje. Ngabona Nkosi ebusuku abantu bedliwa abantu kodwa bebancela igazi abanye benamakhanda amabhubesi edla amanye amaNazaretha ngathandaza ngathi ngegama likaShembe athi amadimoni siyakwazi lokho vele uzosho njalo. Wayesekhulumizwi emkhathini lathi izwi thandaza manje lokuthandaza Shembe ngangikunikwe nguwe. Ngasho ngathi ngesikhathi sikaNkulunkulu umqalo wendlela nani khona uNkulunkulu ilanga nabakhona uNkulunkulu inyanga yezulu nabakhona uNkulunkulu uthingo lwamakhosazane nabakhona uNkulunkulu manje unyazi lwezulu kanti nisekhona wayesekusha umbani Nkosi ovele ezulwini wawusunamathela kini emhlane ngawumlilo kwayimina uqobo athi ayangizama madimoni asha. Cela ungifihle Shembe. Lengane yasekhaya uyisindisile Nkosi kufika isilwane esikinya iyamemeza ithi Shembe sithi isilwane awumeke njengoba Shembe bebangaka emhlabeni ubeza muphi uShembe samnika isikhathi ukuthi akaphendule. Wayesephendula wathi mina ngibiza uShembe owunyazi lwezulu sathi silwane uNkulunkulu impela lo sengiyahamba ngiphinde ngikuhluphe sicela usifihle uNkulunkulu nyazi lwezulu ngoba amadimoni ahlasela kepha ngaphansi kwakho Shembe esiphephile Nkosi busise nikuzwile.
Baba ngingumntwana wakho Nkosi amakhosi, Nkosi ezulu nomhlaba, Thixo omuhle, ubuhle bokuphakama nyazi lwezulu, mayingikhethe inkosi. Nkosi amakhosi, umntwana wakho uvukane entabeni zasemkhomazi, ethempelini lasemvuyini. Nkosi amakhosi, uye wafika ezweni lakithi usewubhombela isitimela samampondo. Wathi Nkosi amakhosi ugudla kunindawo ngapha ngakithi kuthiwa isedlangezwa. Wadlula komunye umuzi kumbiwa kwakushona ikhehla lakhona uDube. Wabe usubuza Nkosi amakhosi ukuthi kwenziwani lapha kuleli khaya. Babe sebephendula bathi kushoniwe, kushona umnumzana wakho lapha ekhaya. Wabe usucela ndlondlo yomusa ukuthi ucela ungena khona uthandaza. Nembala Nkosi amakhosi bakuvumela wangena. Wathi ungena wabucela ukuthi eke bame laba abambayo. Wabe usucela ukuthi bapheke iparish. Nembala Nkosi amakhosi bathi besalipheka iparish. Wabe uwenza umsebenzi wakho Nkosi amakhosi wangena kule ndlu ekwakhenqwe kuyo. Wabe usukhuluma izilimi zakho zasezulwini. Uthiwa Nkosi amakhosi kwazwakala uDube ekhwehlela ngale esevukile, mayibonge Inkosi. Amen. Nkosi amakhosi ngonyaka ka2019 kuke kwehla isehlo Nkosi ngadlulela umntwana. Ngabe Nkosi amakhosi kwaNgu-April ngisuka eMzomusha eMnambithi. Ngase ngifika Nkosi emzini wakho eGibisila. Ngase ngicela ngathumela ingane uThanda uMagumede. Ngase ngicela ngathi Nkosi ngicela ukuthi ungibikele ezulwini ukuthi sengibuyile. Umntwana lo abengiphe yena uShembe kwamthatha, kepha ngeke ngikhaleleke lokho ngoba konke esuke sinakho kusuke kumusa wakho uNkulunkulu. Bese ngithi ngiyacela ukuthi ungibikele ukuthi ngicela ukuthi angiphe abantwana esebezophila abangesekufa. Nkosi amakhosi ngiyabonga Thixo omuhle, yatholakala intombi ngo-2020 March. Ngiyabonga Nkosi amakhosi, ngicela uNkulunkulu ukuba usenze sikubone sikwazi uze uNkulunkulu ungasali, ngoba Nkosi njengoba silapha thina esihamba nawe kuyenzeka sambe nawe kwapha Nkosi ngemihla yokugcina singakuboni. Ngicela uNkulunkulu ukuthi uze ungasali thina Nkosi, usenze kepha Nkosi usiphe onembeza, usiphe nothando lokukuthanda ngeqiniso Nkosi amakhosi, noma bengakhuluma bethini ngawo Nkosi amakhosi, kepha sazi ukuthi yini sisukele emakhaya nokuthi ungubani uvela kuphi. Ngiyabonga Nkosi amakhosi. Asinda
ukuphephisa abamba enkosini ubaphunyuzwa ukuzidela ubalithande abesela Yamakhosi sukuma nakukhetha Jehova nyasiphezulu inkosana leni yasezweni lakamthethwa umbuthu umthokozisi igama ezweni lakamthethwa ngiyakhuleka uNkulunkulu ezulwini khulekela amadoda ngokhokho bami amadoda ayinekhwama emzini engisuka kuwo ngisuka emzini wasenhlekiseni emzini owakuhlushe kwakuwo Nkosi kwakuzinelwa uhanjwa nezinja uNkulunkulu inganga uNkulunkulu insizwe ezisalayo insizwe ezayiphatha induku engazenzi ukubona SHEMBE kepha Nkosi ngiyacela ukuguqa lapha uNkulunkulu wasebuhleni ubakhumbula abazali bami ngiyacela SHEMBE ukhumbula izwe lakithi ukhumbula inkosi endala yakamthethwa Jehova laphelele khona Jehova uzuyikhumbule ulenze SHEMBE izwe lakamthethwa libuseke libe nokuthula Jehova wengcwele khulekela nendoda Jehova eyinkosi yesizwe njengamanje phethe ubhoko ngiyayicelela ezulwini Jehova wengcwele ukuthi ibe nothando nabantu labantu SHEMBE wengcwele ungathi bengayithanda izwe libuseke Jehova liyakhala SHEMBE liyalila izwe lakamthethwa silinde wena simakade silinde wena bayede mnikazi wezinto zonke Jehova sengidlula lapho Nkosi yamakhosi ngizokhuluma indaba ezimbili mase ngihlala phansi Jehova Nkosi yamakhosi kuwe kwenzeka kunensizwa enganwe kanye nayo okuthi umnakwethu uyakamafuleka lensizwa yakamafuleka Jehova wengcwele uNkulunkulu uyenzela inkinga uyinikele into abathi second chance empilweni Nkosi yamakhosi lensizwa yakamafuleka kuye kwaba nesikhathi Jehova wengcwele yaphe yaqondana nengozi yemoto isuka emsebenzini kwaku6 ngaleso sikhathi ayisifonela uMashanga ekhaya ithi Mashanga ngiyeza ngisekhaya ngisendleleni ngize ekhaya ithi mayiphuma lensizwa sibheke ekhaya isize kuwe siye kumkayo yathi masihamba lapha isuka eMatigulu lapha isebenzela khona emobeni yasihlangana nengozi endleleni ehamba ngetheze saseyishayana lezi moto ezishayana uhead-on yasiphela lensizwa lapha phakathi bayihlabonke abantu bazoyibuka bafica itheze lifonqekile linkatha lensizwa iphakathi Jehova ikwazi ukuphuma kodwa Jehova wena uNkulunkulu futhi yomandlalo uNkulunkulu akekho umuntu okususa uNkulunkulu buwe Jehova lensizwa yathi sihlezi kunjalo isibophelile kusalindwe labantu abazoyiqaqa SHEMBE ithi yezwa siqhuma ikhanda yayidabula ikhanda ekhanda lawo SHEMBE bifaka uphindi biphukeka u7 kunobhambo oluphukile ngazi iphaphu umzimba wonke uphukile Jehova kodwa Jehova ngoba wena uNkulunkulu uyakwazi umnika umuntu umusa uyenzela umusa leyansizwa umnakwethu kodwa Jehova ithi sekunjalo lensizwa ithi kwakhala insimbi lapha ekhaya yakhala kakhulu lele khala njalo masemzini wasebuhleni uthi yakhala kakhulu ithi amvokelo kwaphela ubuhlungu uthi kwakhulumiswa emoyeni yathi siyahamba emhlabeni lensimbi isikhala kancane ithi le ndoda yakamafuleka yathi mayiphendula yathi hawu SHEMBE shuthi namhlanje umswakithi uyaphela ngawo ngoba sekuhamba mina SHEMBE twabona wakhamba kaJehova wezakalizwi lakho lithi hlabelela isabelelo unumber 3 uhlabelela uverse 2 uvuka ithi yathi isabelelo lensizwa lesabelelo yazi ukuthi ingaphakathi ligcwele ibhasi libhazekile iphaphu yathi yahluleka usabelela yathi yasibuka isabelelo inganasabelelo ithi isabelelo savele sandeni sakhuphuka nayo ikhuluma ngento enofakazi SHEMBE umuntu okhona ohlezi lapho kwaziyo ohlezi ofikile nakweza ukubonga Jehova ithi ndoda mayibuka izandla uthi kwaphuma la number 2 ithi yathi zama ukuhlabelela wabamnyama wangahlabeleka ithi lensizwa yasikhumbula ukuthi
inyanga izulu hamisha le ndoda yasithamisha lesihlabelelo ithi kwaphela ngaso sikhathi uhlungu le ndoda yasilala yanqamuka yafa ama-hour le ndoda angaphezulu ka-12 ithule yazi yabuya yafika esibhedlela ithi le ndoda kodwa la ngiyakhona ngifuna ukuqinisekisa uNkulunkulu bakho nyazibezulu ukuthi uNkulunkulu ngempela ithi le ndoda SHEMBE isifika esibhedlela sebekwenzeka konke esibhedlela isiyaphuma le ndoda iklinika ekhanda odokotela babuka bathi usinde kanjani sekusuka enye inkosazana yentethelo iyambika ezulwini ithi SHEMBE ungafuleka umalume wami useginqele emoto ushayeke kabi uthi uSHEMBE ngiyazi ngizwile uSHEMBE umbiza ngompandla lo muntu ukhuluma ngomuntu amaziyo uJehova ithi yasisuka le bandla isihamba lensizwe yakaqimba enye emashampani sebebheke kuJehova sebeya kuye emthuna sebuhleni isiyabonga ithi mayifika kuJehova ithi uthi wempandla yini ungakwazanga ukubona isihlabelelo SHEMBE kanti usifihlelelani ubukhulu bakho ithi lensizwa hawu shawuthi SHEMBE usuyibuza lensizwa life ithi wena mafuleka yini ungakwazi ukufunda isihlabelelo ithi hayi wena bandla inkinga yakho wena awuhamba 23 ithi zibani zakho lezi ebezikukhanyisela ebesayifuna-ke ikhanyise zanaba ukukhanyisa kodwa thina koSHEMBE sasasikwenzela umusa SHEMBE ngathi ungasimela ngalowo musa ungasilahli ungathi ungangasilaza uhlukaniswa inkunzi ezimbili sayibhekele wangela phakathi kodwa SHEMBE ngathi ungama njalo usibheke usithande sekhuluma indaba yami okugcina basengihlala phansi Jehova siqinisekisa ukuthi lapho esihlezi khona sihlezi ngeqiniso asingatatazeli noma singandiza ishona ngaphi inyoni thina sihlale phansi ukudla kuphansi la ekhaya emhleni SHEMBE ingole ngikangathi ngiza kuwe ngihamba nendaba enofakaza ngikhuluma into engaze ngiyibone nengayazi ngikhuluma into engiyaziyo nengiyibonile SHEMBE engabiza umuntu kusasa ngise naye kuwe ngikunani lo muntu Ngihlangisa inkabanza sabasibele nokuqala uke basibeleni ngiyakhona ngathi mangifika SHEMBE base ngiyanikela ngathi ngihamba lensizwa ekamkhwanazi uxolani yabana ngibaba umshumayeli ngihamba nayo lensizwa ngathi manginikela Jehova engcwele kuwe wathi wena hamba wena ngifuna ukukhuluma nabenkambama khona abantu engibalindile hey SHEMBE inkinga Jehova inkinga ngeke bekwenzela ukuthi SHEMBE uNkulunkulu wangempela ithi SHEMBE lensizwa sangimisa ngiyabuya SHEMBE ntamba yama ngo5 ngesikhathi esishilo ngafika Jehova umile ngasaba ukusa kuwe ngaguqa ngathi Jehova engcwele ngapha waphenduka ngiqhweba wathi gijima ngathi mangifika kuwe Jehova ngathi SHEMBE sengilapha yathi konje buceleni ngase ngisho ngase ngitshela ngashaka amakoti ukuthi bengicela namakoti wesibili wena SHEMBE wavela wakhipha isandla wathi angitshela igama lakhe nesibongo Ngalo ngashikama nesibongo sale nkosazana engangifisa ukuyicela uSHEMBE wakhipha isandla kanjena wathi hawu mfana lenkosazana ngeke izigane Asazi nina ngoba seniphosta kangaka esontweni hey ngazi ukuthi mina ibhiki yafihlwa ngazi ukuthi mina ibhiki awuyibeke obala asinazi nina elithi manenza izinto nenzela umhlaba ngoba sazi ukuthi yenza ngoba lifundiswe la ekhaya SHEMBE impucuzeko yakho lapha ezulwini engasenzi SHEMBE silahle umthetho wakho Ithi masifika uSHEMBE kimi sasayibonile le nkosazana ukuthi ngeke ikwazi ukugana kimi ngithi mina ezulwini SHEMBE ngikhuluma ngento ewufazi ngangikho kusho ukukhuluma nami ngathi SHEMBE le nkosazana ngicela ukuyiyeka uthi SHEMBE mfana wami ngeke kusenzeka le nkosazana ngoba nje sushila ukuthi uyayicela lapha engilosinizayo seyibhalisile kimi ikho nje sengikwazi ukufunda umbhalo wayo seyibhalisile kimi seziyasho ukuthi koba umngakho la Asazi nina ukuthi ningake nicelile nayishiya nayicela sahlukana nani kodwa akulungi imshadweni yaphithika kodwa la ikhasi uceleka u5 ngoba wena uneyimoto nemali nakho konke ulokhu uphile nje uyacela ufuna abasebenza kahle ufuna ama-right Waseyitha uSHEMBE wathi sasho njalo ngathi uNkulunkulu kulungile Nkosi yamakhosi ngoba sekushizwe lakho uthi angikwazi ukuhlukana nayo SHEMBE silalela izwi lakho ohlulwa ukulalela izwi lakho SHEMBE simazi somenza njani Ngathi SHEMBE kulungile Nkosi yamakhosi ngiyoyishada ngayishada le nkosazana ngaqeda ngenza konke yathi mayifika ekhaya siphuma yasiyenza lento yayisho uJehova ngoba uSHEMBE umlomo ongathethe imanga yasiphuma yawushiya umuzi yathi mawushile ngase ngikhubeka kakhulu ase ngithatha intondo lemhlophe nebala limnyama ekhanda ngaye evusanani ngizwile Jehova ukuthi ugale khona ngaya khona evusanani ngathi mangifike evusanani Jehova ingcwele ngafika nale ntondo yami yayihlaba zonke intontolo lento lihlaba zonke intontolo ngathi ngibophe ngasukuma ngathi mangifika wathi thatha le mbuzi yakho uyibophe lapha akazi SHEMBE ongibone ngani
ngathi mangisusa lembuzi yami ngibopha yodwa ngase ngibuya lapha ngizoguqa kwena Jehova uthi khuluma ngithi umakoti uhambile Shembe ngilapha kuwe ngizomsula ngenzela ukuthi nasemndenini esulele yangena phakathi yabuthana lentsha ezulwini uvambe yabuthana lancane langena esihlalo navela lingana esihlalo bathi ngoba ngilibuka ngasabhekeki lathi hayi ngingenzela into eyodwa bathi inkosi yamakhosi okushiwo kuyiko kuphelele wathi suka manje nkonomi uphuthume ekhaya mawufica inkomo yokumqhoyisa wamqhoyise ngenkomo enjani ngathi wami inkomo zebhlama lemhlophe wathi mawufica ulusu lidlutshani uyobuphelile umshado wakho nale ngane bathi Shembe ngiyabuyela kuwe ngasukuma lapha Jehova ingcwele wayikhona umshumayeli umthiyane wasempuza wayikhona umshumayeli wasevusalani babekhona abanye abagoqa belapho ngasukuma ngahamba ngathi ngamagqatha amabili abathathu ngase ngiphenduka ngathi Jehova ingcwele hayi lenkomo sayidla Shembe iseke iminyaka simide esidlile wathi yabona mfana ngoba wahlala lenkomo lentombazane ngeke izokwazi ukusuleka wathi lapha esimongo sakho wathi ubhala igama lakho nesibongo sakho wathi amahlombe akho esayidini lakwa left ubhala igama lakho nesibongo sakho wathi yoba ngeyakho lenkosazane yozife umngakho wathi thina boShembe lapha ezulwini lasebuhleni awukho idivorce ayikho umshado omunye lapha khona unkosikazi ekhomba ngesiqithi suka sekuphelele asazi wena Jehova ngoba Shembe silekelele kuleli bandla singalona into kaShembe Shembe amakhosikazi seshimizi afuna ukugana isibili manje ayashomana ezinto zawo ayahlangana athi soshiya lo phinde siyothatha isibili Jehova sazi ukuthi sokwenza njani kodwa Jehova noNkulunkulu awukho uNkulunkulu sawubele kodwa Shembe ngikhumbula indaba eyokugcina Jehova lapho khona wawetha ngobukhona inkosazane ethethelelo eyafika lapha evusalane eduze kwami yathi yanikela lenkosazane ithi mshawa indoda angilali Shembe mshawa indoda zonke insuku uthi uShembe wena ushawa indoda usho UNYAZI ithi yabo ithi ushaza UNYAZI awuvula ifoni yakho ngifuna ukunifakazela kulesikulo namhlanje siphelele ziphinde ivula ifoni yakho yasivula lento etheleni ifoni yakho yasithi hamba yasithi ivula le WhatsApp yawuvula iWhatsApp yasithi hamba khuluma ngento mina abafundi abashumayela abathize bayibona yathi hamba yathi vula le WhatsApp la yasivula le nkosazana ole etheleni WhatsApp yathi yabona nami lapha yini ubando yayale nkosazana etheleni hali wathi indoda yakho le wathi iphile nenkomo wathi ayisekhaya angiphumane lene yaseceleni wathi yabona ngani yami usuka kule ndoda yakho uthi masuya lapha ekhaya ufika amadoda amlo yamsi ahlezi kule kuwe akaphi inkomo zawo etshela umfana wakho ishalo umuntu ngcolile Shembe ingcwele sihawukele abantu inkosazane ethelelo iyasebenza inhle Jehova kodwa inika i-second chance angiqale ngayo inkonzo yami second chance uqale wabanika i-second chance empilweni kodwa mubu umuntu Shembe esenika umgwaqo netiyela ebuye Jehova yobambelele udakeni akasina ngabantu asithi masunike umgwaqo uyeke enye indlela yathi lenkosazane yakhala kakhulu yangizwa mayikhola lapha ikhaliswa ukuthi umuntu Shembe kushayiswa into eyodwa ushayiswa iphunga ofika nalo emsini wakho usufika nephunga lokomnyumusi lamadoda omnyumusi efika lamadoda asemshadweni akushaya Jehova ingcwele ungaheki kubo uNkulunkulu kimi khumbula Jehova umndeni wakithi khumbula Jehova nesizwe sakithi kwamthethwa khumbula Jehova nababa uNdawanda ukhumbule nomama wamthethwa Shembe nami Jehova ingcwele ukhumbule ebhizinisini ungenza Jehova kube nokuphiphula Uliswa gale
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazo luhle lasezulwini. Bantwana abahle basezulwini, umfana lo wakwamthethwa lapha kwesakamthethwa. Njengoba ngiguqe lapha bantwana abahle basezulwini, ngiguqele ukufakaza ukusho ukuthi unyazo lwezulu lolu inkosi yethu. Amen. Unyazo lwezulu maNazaretha mhlawumbe ziningi izinto uShembe angenzele zona engaguqa lapha phambi kwabantu ngiyifakaze, kodwa ngafakaza into eyodwa phambi kwenyazo lwezulu ebantwaneni angiphe bona. Wafika uthi ngolonkosazana la nginika ibhodlela lafike laba la beka phambi kwami lathi naba abantwana bakho baqambe. Kukhona into eyodwa uMasiphika uthi inkosi ephethe ubuNazaretha unyazi. Nikhona manje amahle Nkosi. Ushebanga singasiza singagaxeli endabeni ukuthi unyazi lwezulu sibe ngamaphekula kulo. Ngoba unyazi lwezulu kuba bonke oShembe esibaziyo. Uma ngithatha ukubheka yilo lodwa eluthi luShembe la liphinde futhi libathe uShembe semoyeni lukugijime wonke umhlaba. Lokho ngeke sikuphike eMaNazaretha. Sengikubonile lokho kakhulu. Uma ngathwa namhlanje na unyazi lwezulu sitha kuyona inkosi singabaqaba amanga. Njengoba sibuthele lapha nje manaza amahle enkosini unkosikazi wami uMagumede wathi uma ezobeletha kungabeletheki. Wasethi uma kade lapha sethathwa isithongwane walala esengithetha kubeletheki. Uthi kodwa wathi ekusukelele wayesebona unyazi lwezulu lugijima phezulu phezulu lithi kanti umakoti walomfana ulele kuphi. Kuba bonke oShembe yilo lodwa unyazi wathi mawulibiza lisabe. Iyodwa into engixakayo ngicabanga into eyodwa nje masithandele unyazi. Ngoba unyazi lwezulu khona izinto ofana siyibheke ngaphambi kokuba siphike ukuthi uyinkosi. Khona ofana siyibheke uma unyazi lwezulu lungesiyinkosi lukwazi kanjani unyazi ukuthi lusinike intaba iKhenani ifanele bonke abantu. Lukwazi kanjani unyazi lwezulu ukuye luhambe luyeliyahola ngisho indlunkulu isilo sikhulu imbubo enkulu ihamba namhlanje ibehamba esifuwe sonyazi. Bekungeke kwenzeke lokhu unyazi luhamba lokho lingenawo ubhombela. Lukwazi kanjani unyazi sumi sishosha esizasiyo akekho ngasi isishosha esasunswa unyazi le engonyameni akekho ngasazi isishosha esasunswa unyazi ethembelisayo. Kodwa kukhona abantu abasanenkonto unyazi akusiyona inkosi. Ngakho ke nyazi inkosi yami siyibholile kade nibapho amen siyabheda lene yami. Ngibeka into elula bantwana abahle basezulwini ngibeka into elula ukuthi amadimoni njengoba belapha esitalweni njengoba behlezi lapha esitalweni ubaba uyafana njengoba ethe ubhombela uyobuya eseyinkosi yesitani. Ubhombela ubani owayibhala ubhombela ukuthi uyambeka ngoba ubhombela wabekwa yiswe njengoba kuyibhombela nolapha esitalweni ubekwe yiswe kabhombela. Uma sikholwa ukuthi ilanga lamalanga nobaba inyanga yisulu inyanga yisulu nelanga ubhombela wabhala incwadi emini ilanga libalele wasebeka umnqayi phambi kwelanga wasuka lapho phambi kwelanga wayesebeka umzobe phambi kwenyanga yizulu wayibhala incwadi nje emini ubhombela kwabuye wasuka inyanga yisulu yona uqobo selihambile ilanga sesinikiwe inyanga yisulu thathela umsebenzi wasuka yena ubhombela inyanga yisulu yaqonda kugada galo nganasitelinga yakhipha incwadi yayisithi hayi nansi incwadi yomameza luthingo phezulu ekhanda lami lamenyeza uthingo uthi abaselihambile uthingo ngeke ukuthi uthingo la sesihlaselwa kakhulu amadimoni waphoma ukuthi uthingo into eningiyigone kodwa ngesikhathi uthingo selilele phansi la ngene esifubeni senkosi amaqatha bhala incwadi lathina unyazi. Akekho uShembe obekwa umuntu njengoba silapha nje mathamahle enkosini njengoba sibuthele lapha nje ngiyaqala nakhe engubuzayo wonke umuntu mhlamba kubheke ngiyayibuza ukuthi kudalwa yini ukuthi ubaba njengoba ehlezi lapha esitalweni uyasisiza siyaphakama siyabonga senza konke
kodwa kusekhona amadimoni akhokho bafaka isandla la kubaba ubaba ahlukunyezwe enebandla elingaka uthina silinde ukuthi ubaba sihlale njengabantu ababuka ukuthi ubaba mhlawumbe fanele ubaba aze akhishe esitalweni kanjani ubaba simust be inkosi le msebenzi engake ezonyazi iyo soyigiba kanjani uNyazi uNkulunkulu ngakho mangibheka befanele sihlale phansi afanele babe hlupheke phethe amadoda angaka hlupheke koNyazi mina njengoba sinjenje siyabonga kumnandi siyabonga bantwana abahle basezulwini njengoba sinjenje sithi Nyazi beSulu uNkulunkulu baba sithi baba Nyazi beSulu uyinkosi yamakhosi sithi ngaphandle kwakho Nkosi yamakhosi singenze lutho siyacela baba singabantwana abancane njengoba nobaba usitalo wethu ubaba umkhwanazi weNABACHU esiyalile esifundisile ukuthi phambi kwakho asise inhlonipho siyacela baba sisebenzise lo nhlonipho lapha sishelele khona sicela Nkosi intethelelo kodwa bengithi asibe noNyazi Siyabonga ukufakaza okuhle lokumnandi siphiwe inhlayisuthi inkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngestabelelo sesithupha 6 sicela umshumayeli ukhumalo wakhona lapha ekhaya asiholela istabelelo Nkosi mbusise. Nkosi usipha amabangela. Ah
Asibonge. Asibheke enkosini. UNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shembe ngcwele. Baba sihlaba phambi kwakho sizindlela singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela baba usigeze isiphakhe engcwele sezulwini. Uthathele wonke abacala isinawo. Kusenza sifanele ukubizwa kwabantwana bakho. Besifundisa ukholo. Siphe ukuhlala emsebenzini ukwazi ukuhlonisa okuhle nokubi. Siphe ney'nhliziyo ey'bingizelayo. Senze singalinge wayile zomhlaba ey'phelayo. Hlala nathi ngey'khathi zonke. Siphe iy'nhlalo zethu seney'busiso. Siphe amandla ukunqoba yokwehla kwemadimoni. Sichithele izitha zokuNazaretha. Khulise ukugcwala umhlaba. Siqedele ukuphofu emzini yethu. Singadingi singesweli manje naphakade. Amen. Amaphekula ikhulu unyathela bethi beyaphila basemhlabeni amavi abethane ngokuphindelela bethi guqabadele usihlangu esinjengesishingishane esixosha amacala unani maphekula bayabhembuluka abele bekhokha ugwumbe lapha emaphepheni usambathe kunganekwana kuyasaba ixoxelana onyathela bephika umagquma namathafa inkosi enyuka imango kwangathi kusemathafeni uNkulunkulu wasemhleni onyathele ngoduma abasemhlabeni beshwabadeka abambize eDurban ayikhothi kwadideka amajaja unachazo nontanda kubuka bezenzile okuzonyanza izimalanda zimhlophe emkhumbi yasemtateni wesele ukutatanyiswa ixoxela amagwaba bexhobana phesha kulaseNglanditha wa-Obama enhlita abantu abamnyama ididani abadida abasemhlabeni abakwazi ukubona unyazi malivele ezulwini uzulwela giya ngamafuba kelagiya ngomoya bezothathana emjondolana amatendelo iphocenandademu bantu base-Afrika enagezeka isisila somsono embaba lokwadlula unyazi bethuthukeni olubesethola uphaphele gwalagwala kwabakalifaka ngebheke kwabheka bezayo bafika ababhabhadisa abalotho omhlaba ngengilosi zezulu amashesha angena abasemhlabeni abafunisa ngaba bangena ekhosombeni bathinda bamiste mankamthethwa yaphenduka insemo isibi ngokhande indaba kavokuzwe labantu ubuthelezi yaphenduka insemo isibi ngokhande zola abantu ubuthelezi bazofika kwamkadlula ukwambela mhlophe yoxotsha uzulu kuyofika ushithwa abamela kanjani abasemhlabeni ababephika indenya ngasezulwini onyezi ngasezulwini uma ngabevame baphilisa abanosiza umphotho wasizembendeni maqede basuke bephila abasezulwini abasemhlabeni beshamhlahla abasemhlabeni inyanga bengaphathi izikhwama ezinyanga iphathi ikhwama inyanga bengachithi mathambo ezinyanga ichitha amathambo inyanga bengafuna mbulamlobo esinyanga ifuna imbulamlobo umthiniza ndongeze sitezi sasethu sidilo betsifona bolongeza abaphathi bembokodo engana lapho ongafanele khona umbambandisa wamakhosi esizwe ewakhumeda kwamakhasi wayikwabhandisa abantu bakamnyumela abamzwanga ngendaba abamzwanga wadumo wantuka kwamduka abamzwanga ngendaba abamzwanga wadumo inkosi egunya amakhosi esizwe ewakhumeda kwamakhasi fikela uzudumo wathi bantu basetyuhluwa bafika baluzudumo abasetenyezi bafika baluzudumo abasenziliphathi bafika baluzudumo wathi udumo phakathi lwamaguma namathafa